ناب خدای مزون دلوان قطابیان اسم و مستا عمران رمضان جلوه مبروکه بو شروع وکرنا بابت کدیج بابت پرتو کپولا 12 بابت موجارج خود حسیت قصیده یا وطنیه یا هزانوان ترکی ناظم حکمت هیوید که اینجه مفاید با خود تعالی های کاری و بیتن ولی قطبان قصیده ما و جورجی قصیدت یا وطنیه نو نشان قصیده یعنی گازی ولات خود کرد اف هزان قطابیان یا هزانوان ترکی نظم حکومتیه و اف هزان من قطابیان سرکیش مذهبی و سر مذهب واقعی اذن ولی بدویت تو بزانی نو قصیده نو نشانت و نو هزانوانی و نو مذهبی کشتیش مذهبی اف قصیده چون که مسیحل بجارتنت هندوان به چنده دا قطابیان ام دهین پسیارت قصیده آیا چه پسیار سر به قصیده بمهاد نبید ام همیا بخوین و تبگین و بخواش بر بکین برسه بیتون پسیار ایکد بیت استمع قصیده بکامل ها نید بده گهداری قصیده همه کم پشتی با مستاد صفحه و بوتت خوینید چون که اول بینه فهم نص مسموع دقیقه یا پرتو که ما مستایده های بستی قطابی دا نینم بعضی بگو به قطابی بخواش همی خود هنمال زمانه کسی تزلیف پرتو که بعد مدرسه ناچیتن بسیار اكد بتم اختبر ذاكرتي فاسجل بعد الاستماع 10 مفردات ورد فيها هيدي بيد خود خطاقي كم زرافت تاقي كم پشتی گهدانا به قصیده ده تومار کم که چند کلمه مانت هزرامه دا شوی قصیده ما موسای با مخواندی طبعا تو بخواجی بخواجی را که دجا بخوینی و پشت اینکه خطاقی بکی کاشوان چند دیرت قصیده ده چند پیف من الهزراته دیوان پیوا تومار که طبعا به بسیاری برسفنی نه قطابیان بیزاری بتناهد بله صفه ده هر قطابی دشه چند پیوا که با ما مستوی بجید بجا لاود بتتنوع اجابات الطلاب برسفت قطابی ده هر یک بشکل که بید هر ای دهن ده پیوا بجید بعد به بسیاری متاجرین جاخوانی نویزاری چجا بتناهدن هم دهن بسیاری جرین یا با قطابیان من برسه بسیارت مهم تنویزاری جلد بارد بن وتهن أحدد المرسل والمرسل إليه هو موضوع الرسالة يعني جنب الموضوع المرسلة قطب يومید از دست نشان کم که اف آخفتنه گوت آراسته کره یادی المرسل إليه آیا اف نامه بوکه هات آراسته کرنه بوکه هات وره کرنه یعنی اف هزانی بوکه آراسته کره يوديجي موضوع الرسالة عن موضوع المرسلة آيا بابت به هزانه یا وطنی کار سرچیه قطابین دلال ویجال دیف پرتو کما هم دهین برسی و پرتو که دهین کادوی قصیده یا وطنی دا قطابیان احتمال ویزوری بتتا المرسل في قصيدة يا وطني آن بت المرسل إليه في قصيدة يا وطني آجي بجتا موضوع الرسالة عن موضوع المرسلة في قصيدة يا وطني ام دهين آيا كي أخفتنا آراستكرا وقوتا قطابیان دیف پرتوکمت بت المرسل هو الشاعر يعني أبي أخفنا قوتي وهنارتي أو هو زانوانه هيدي المرسل إليه آيا هو زانواني أخفنا آراسته كي كرا بو كد بيجيتن طبعا بو كد بيجيتن هو الوطن المرسل إليه هو الوطن يعني أبي نامه بو بري كري كيا ولاطه كل دست بيكت بت يا وطني يا وطني يا وطني سيجا غازي ولاطه خد كد يا سي بتا موضوع الرسالة عن المرسل آیا بابت به قصیده چیه نوبرکوه چیه لسر چیه قطابیان إذا موضوع المرسلة بتكيه وبزحمة ترش مرسل ومرسل إليه موضوع الرسالة قطابيان أبا وبرتوكي أفصاناهية دي بخواش بركي چیه دي بيجي سوء الوضع الاقتصادي في وطني يعني بابت به وزانه يا وطني موضوع الرسالة عن مرسلة كهات دي بخواش بركي دي بسوء الوضع الاقتصادي في وطني يعني خرابي ودوخ آبوری الولات هوزانوانی ناظم حکمت ترکیه قطابیان ام دهین آیا اف هر سه بسیاری تبت مهم و ویزاری خواجتن المرسل و المرسل الیه و موضوع الرساله آیا ویزاری دا چاهن هر که اوید پرتو کته هاتم صاناهی قطابیان که گوته من المرسل في قصيدة يا وطني اكسر دي بيجي الشاعر المرسل اليه في قصيدة يا وطني دي بيجي الوطن موضوع الرسالة في قصيدة يا وطني أبدا بسوء الوضع اقتصادی سوء الوضع الاقتصادی خرابی و دوخ آبوری بله قطابیان امدنی که او ده بوتا دیار که این کچا ویزاری ده وان پسیار حکوتیم برسه بده
بو نمونه قطبيون مالبيرو هيد بيت قال الشاعر معروف الرصافي هوزان بنما رصافي دبيجي ساكا بما ديرت هوزانتين كفى بالأمن في الظلمات نورا يبين في الحياة لنا الأمور فكم وجد الذليل به اعتزازا وكم لبس الحزين به سرورا ما بعد ديرتين قطبيون وكي قلتنا رصافية قلت نويزوري اف جور بسيورو دي شاهد دي بتا المرسل في الناس المرسل في الناس آن في القصيدة او دي دقیقه که آخفتن آراسته کری گوتی قطابیان دبر خود اوه پسیار دم تهوزان دید قطابی دلال ساکی گوتی قال الشاعر شاعری گوتی هوزان گوتی معروف الرصافی و پشتین یه ساکی همزان اب جور نویسینه ان بینه شعر اوه هوزانه ساکی ما دیرک های دیرک شعر های بیتا دو شطر بیتا دو نیف دیر ساكي أبا كفى بالعلم في الظلمات أبا نفديرو إيكي الشطر الأول أنا بين أن صدر البيت يبين في الحياة لنا الأمور أن بين الشطر الثاني من البيت أن أجز البيت إذا أم دي نویسین جور نویسین زانین أبا هوزان نپخشانه دم قطابیان هوزان با مهات همنی دمام ایک برسه و هیدی بيجي المرسل في النص هو الشاعر بجلبين قطابيان با ما نقول شاعر نوه شاعرية إيناي چه إينان ده نوه شاعري إذا دي بتتا المرسل في الناس أبناء المدارس قطابيان كريت قطاب خانه ينجي الوطن ينجي الحاكم ينجي معروف الرصافية طبعا الفيديو ساكي هم بخواه قلتي مقال الشاعر معروف الرصافي يعني الفيديو همشين برسوي بيجين معروف الرصافي أنجي شنو معروف الرصافي همشين بيجين الشاعر يعني هيك الفيديو الشاعر إينان با قطابيان برسه با ما دو بیچه دو بیشاعر بس هكا نوبه شاعر إينان طبعا دي نوبه بي أهل بيجين دي بيجين معروف الرصافي أبا نمونه قطابيان نمونه كودي هكا هاد با ما آخفتن قلت المرسل في الناس قطابيان المرسل في الناس آن في القصيدة ببوله في الناس هكا قلت المرسل في الناس و ناس سامه نه قصيدة بيت نه هوزان بيت پخشان بيت وكيف پخشانها قطابيان أبا مقالة عز الدين مصطفى الرسول الواقع في الأدب الكردي أبا مقالة ساكي قطبي أف مقالة تدبيني الديروما كاملة سري ديره سري صفحة حتى قدمه يكون صفحة يعني أبا هر وقتی تحکیرو که هبید آنتا خطبه هبید آنتا مقاله هبید آنتا انشاء هبید المهم تدوی وینه ویشکل نویسینه که تدبینی تزانی أبا نهوزانه بلکو پخشانه چتشته پخشانه يعني نثره إذا قطابيون هكا من نثر هبديت نشعر بيتن ساكي أبا شتشتا أبا پخشانه نثره نشعره بالشعر قطابي ما قلت أبدنو منت هالشعر بون هكذا في قصيدة بارتوكوتا مثلا قصيدة أولي نشيد الحرية ساكي شكل بيتشاوى شعره قصيدة ديبراما شاوى شعره بيجون دو شعرتين شعر عمودي أود بيتا نظام دو شطرة دو نيفديرو إيكي ونيفديرو دوية وما هي الشعر حر قطابي احتمال همون نيفدير تنبيت يعني ديرا كوسا كل بيت حتى بني كده ديرن 20 بجهان در درجه هندایت کرتن هندایت احتمال 4 5 كلمه هذا احتمال 2 كلمه أنا المهم تبزاني أبا تشته شعره تجوي جور شعر عمودي بيت اون شعر حر بيت او دي بيجي الشاعر بزل فيها كتبخشان هبيت وكي بنمونه انا كتا مقالك هبيت وتارك انت أريد كبيت چیروک كبيت آن روایه كبيت أبا نبسينا كد بين نثر پخشان الوری ام ده بین المرسل في الناس قطابيون شينو ام بيجين شاعر برای خود أبا ما که هل بجارتن دوی نبسینه دا دوی نصه دا دوی دقیه دا آیا المرسل في الناس که اب آخفنا نبسی او هناتا آیا شاعر آن کاتب آن قارئ آن تاجر قطابيان طبعا هم دین ساکین دائما برسوف به یان شاعر هکه هوزان بید یان الکاتب هکه پخشان بید ایدن ویره پخشانه همی دما برسه و معیا المرسل ده بیجی الکاتب قطابیان دلال قطابیان معیا هیل ویره جوره کدی پسار دیو مهد اوجی المرسل الیه آیا آخفنا باکه ها تا آستکنه آن وریکنه آن هناتن ایدن المرسل و المرسل الیه جای فرقته المرسل الیه کاباکه ها تا هناتن اف آخفنا شاعری بوکد بیجیتن قطابیان ویره هم ده چا برسه و بر بسیاره دینه بیزوری حکومت تکنه و پرتوکه بید یا پرتوکه تجبره بس که و درکی هات دیشی قطابیان بهارا پتر قطابیان دیرو ایکی آن دوی دبینی شاعر گوزی ایکید کتن مثلا ساکل بری بیت یا نفسو
احتمالا پخشانه که تو بینی ای بجیتا کره خوایا بونیه آن ای دی که بجیتا که چه خوایا بونیتی آن هر ایک گوزی کسکی بکد ایدن پشتی آنی دا ایگل جمع دبین شاعر گوزی ایکید کتنش وکی به دیراه قصیده که دمهید بتی یا نفس هذا منزل الاحبابی گوزی نفس خاطیت نفس مروبی بت اواد مالا خوشتوی آیا طبعا الفير قطعه بت المرسل إليه آيات في ديردا ها يا نفس هذا منزل الأحباب فانسي عذابك في النوى وعذابي آيات فيرد المرسل إليه الشاعر آخب نبو كد بجيد بو كي آرستيت النفس الإنسانية عن الزمان عن الشباب عن الصباح قلت من هكي همس حكيني بي والصباح هم إيجار هم دفيرد نوبين بي والشباب جي هم نوبين بي والزمان جي سحكي تدبينين نا ما بي والشها بشتي حرف ونداء النفس هاي إذا نما آشکرا تو بجی اول شاعر گوزی کرد آن آخر نبو کرد بجید النفس الانسانیه إذا دب یا آنیدایت دیرو اکی دادا گلجان یاسی ساکی ابا جارا کدی او دی پس یارو یزوبی ابا جی بسوریه بجیدتا طلبت کیا دنیا فأذرت في الطلب فما نلت إلا الهم والغم والنصب قلت بعدين جارا كدي المرسل إليه في النص آیا قصیده که قطعه مدیر اولی بوده و اینایی بس و دیره اد زانم که مرسل الهی لو من او اینای اذا دیر اولید به طلب تو کیا دنیا شاعر گوزی کرد گوزی دنیای کرد بجید مداخوازاته کرد دنیا ساکل به مرسل الهی چه برسودانه ما گوتی القوم الدنیا الكاتب الشاعر قطعه المرسل الهی چه جا برسه با منابید الكاتب و الشاعر او چیش کرد بیت کاتب و شاعر المرسلة نأبا المرسل إليه إذن أي سرد من دالوكي تصاني دميني بيو القوم الدنيا آیا بيو القوم الكيري هاتا دبير استعداده بزان بحث گوزي قوم خواهد کرد نه هاتا پاچه هاتا پشتی طلب تو کی یا گوتی یا دنیا پشتی یا دنیای هاتی إذن شاعر بره آخفن آرسته دنیای کرد نمونه کدی یا ویزاری قطابیان احتمال همید ما وصانه بیتن إلا یا آنی دایت هبید هنده احتمالات نچار بيت قصيدة ساكية تبجيه ليب جاري حتى كنت تبيني مثلا في قصيدة قطبيان يهوت يقولي ما المرسل إليه في النص قصيدة احتمالات ده ديرة دست بكي آني دائنه هاتا إذن بايده چه زانم جو بيت الرامان بيارم دير حتى كو أبسر هلبم ساكي لبيري أما يواكري لو من أبدير بوت إينا لقلت ذروني ساعة وبثينا طبعا ذروني ساعة لقلت ذروني ساعة وبثينة على غفلة الواشين ثم اقطع عمري قلت بالبير ساكت جميل بيجتا جميل بالمعمر خشتوي بثينة وساكت يدبت بيلن ساعتك أذو بثينة ديالك برين خاله كوبي فساد كار هاش مهبن باش عامل دماغي بيننا بلا أسبب منهم طبعا البير ساكت شاعر بحثی کت کتن دیال کت آخوید دیال خوشتوی خواب بثینایت آخوید این الویره ناو بثینای کو خوشتوی جمیلیه اد الویره زمان مرسل الیه قطابیان چیه بثینایه ایدن همید ما بیبید مروفیه شاید همید ما بموری یا ناهد ولو جلک ویشه وید هد وصيارة دوی قطابیان بتمقسم إلى أثر الخمسة الأول ثم أنجزوا معادي دقوا هدرايو بين ديرت إيكيش قصيدة خواكين يا وطني پای وانت هنه جيبا جيكينو أنجام دينو برسوان دي قطابيان وصيارة ألف بتتميم ما يشكو الشاعر في هذه الأسطر الشعرية آيا غازندا شاعري شكيات شاعري دوان ديرادا چيا غازنده شد كت قطابيان طبعا ويزوري شد شهوة بينيد بتتميم ما يشكو الشاعر في قصيدة يا وطني نو بقصيدة بيجيت قطابيان ونو بالشاعر بيجيت في قصيدة نوضحي ونجي بينج ديرت أولي بنبسيد يعني أبا سي شكلا شد بوتامينيد آیا شکیات و گازنده شاعری في قصيدة دا چه قطابين أبدا بخواج بركي يشكو الفقر ساكي بيفا فقر يعني أوريشاوي گازندوي چه هجارية يشكو الفقر في وطن لم يقدم له سوى الهم گازنده شجاریت کرد ولاتکی بی ولاتی چه ندایج بلی خم و کووانا ایدن هکی سیاره هات قطعی بان اوج برکر نه اوج چه زحمت به نبید یاد پرتو هاته دادش برکر اوی هاتی جی چند جارا ویزاری هاتی پس سیاره دوی قطعیان ویزاری با مهاتی سر و خاله
بتعبر ناظم حكمت في قصيدة عن معاناة بالناظم حكمت قطبيان قصيدة خدا بحثی چه کرده کیش آریشه کیش نخوشیه کیش معانات تنگوی و بسریوی هاتی آیا شاعر مل ویره گوزندوی نساخی بو المرض بو او تشت نخوشی بسری هاتی آنجی الجهل بو نزانین آنجی الفقر آنجی الاحتلال داگیر کرن آنجی الفقر مگود هجاری بلی نکه قطابی مگود تده بخواهش برکی آریشا شاعری شکیاتوی و گوزندوی و معاناتوی چه بو قطابیان چه آریشه هبو هل فقر هجاری بو ولاتویت هجاری دا بو بسیار دی قطابیان نفس اویدیه هاتی اومد به قصیدت یا وطنی تعبر عن معانات الفقر فی آیا قصیده وطنی بحث آریشا تنگاوی و نخوشی و هجاریت کرد کیش ولاتی دا قطابیان آیا یا ایران آن لبنان آن سوری آن ترکیه قطابیان بل دست پیکا ونخوا مگوت تناظم حکمت شاعره که ترکیه ایدن اف آریشه و اف معانات تل یا هجاری الکی ببول ولات ترکیه و قطابیان دی بخوا بجیش برکی هم دهين بسيارة با بتعلل رفعه شكواه إلى وطنه يعني بدي أجري بجنبوتي هو زنواني شكيات أخوة بلند كر آنگهان دوالات أخوة طبعا قلت هو يميزوي دبوتا بجهري دبيجتا أعلل رفع الشاعر شكواه إلى وطنه في قصيدة يا وطني بما تعلل رفع الشاعر شكواه إلى وطنه في قصيدة يا وطني يعني بشيوي بوتويزوري ناهتا إذا امد برسه بدهین بتما يرفع شكواه الى وطنه وزانوان ما شکیات خود دینی توالات خود بلند کد بو ولات خود جبروان اجرا اي ليعرض الواقع الاجتماعي والاقتصادي فيه كما هو دوبما برچاف کتن کابارودوخ جواکی و آبوری الولاتوی چای هذا وصف ما برچاف بکد درستوهیه بجید راستیه بجید یا دوی قطابیان ليدعو أبناء وطنه إلى الثورة والإصلاح والتغيير حبا بهذا الوطن دو خواست بکش کرت ولاتت خواهد دو شورش را بنو بچاک سازی و گهرینه بو چی وان هر ستشتو بکن حبا بهذا الوطن چونکو حشوی ولاتیت کت ولات خواهد ترکیه قطابیان آیا ویزوری دو مچه پسیار سر به اینید قطابیان نه همه بزیج برکه یو خلاص بیت بزانه پسیار ویزورید چاهن ساکه و پسیار که هاتید بتما يرفع ناظم حكمة شكواه إلى وطنه ليعرض الواقع ناظم حكمة شکیات خواه و گوزنده خواه دینی توالات خواه دو چه با ما برشاو بکرد کی جیواری چه واقعی قطابیان آیا الاجتماعي والاقتصادي آن السياسي والثقافي آن التعليمي والصحي آن الفني والثقافي قطابيان ساكي هكت البير به نقطة خلاج بار بكي يو ايكي يو ديارت بتت الواقع الاجتماعي والاقتصادي وما تشبر شاكت قطابيان جيوار جواكي و آبوري كحال عالمش لای جواكي و وش لای آبوري و چای دوما بر چاو بكت پس یارا دوی هر سر به خاله هبه نقطه هبه مهاتی ویزاری بتیاد الشاعر ناظم حکمت في قصیدت یا وطن ابناء وطنه ایلا ناظم حکمت به قصیده دا خوازش کرت ولاتت خود کرد دا خوازان کرد چه بکن قطابیان آیا الثوره شورش بکن آن التغییر گهرین بکن آن الاصلاح چاک سازی بکن آنجی همه هر سه درستان قطابیان بلی اینی که مثلا که مگود بوده هبه دو خوازوچت که الثوره والاصلاح والتغییر قطابیان قطابی تو ترکیز بخونه احتمال ویزوری هنده جال هنده تشتاد دیاری قطابی هزر نکرد احتمال هل بجارد نکادی بوده اینا احتمال هل بجارد نه پیوا حبن کرد فراغه دا ایدن ویو بیت تو ترکیز بخونه ده هکه هات غلط نبی ایدن برسه بادرز چه بو قطابیان ناظم حکمت دی چه دخواش ولات خواه که کرد ولاتت خواه چه بکن شورش و گهرینه و چاکسازی قطابیان أول قطب قصيرة ما تشارجت بتما واقعية المشكلة التي يعبر عنها الشاعر هنا أم غير واقعية أؤلل جوابي بسيارة تيات قطب بيت واقعية أري أوريشا شاعري بحث يدار برين جيكري دفي قصيدة هذا قصيدة يا وطني يا راستقينة يا حقيقية مشكلة هبو نخو هبو يانجي شاعري همش بني بخواد شكرا پشت این جهه که حقیقی بید آن نه حقیقی بید اجاره بیجم بوچی اول سبب مدا قد امید هم مشکلات چای اول تجد بزانه که ویزوری هات
بزانه مشكلة ما مشكلة واقعية يا حقيقية يا راستقينية. إذا مشكلة قصيدة يا وطني دا مشكلة هجارية مشكلة راستقينية. بو تشيجي راستقينية؟ لأنها تعبر عن معاناة الفقر في تركيا في زمن الشاه. اف قصيدة بحثيات در برینش آریشه و تانگوی و هجاریت الولات ترکیا سردم هزانوانمه ناظم حکمتی قطابیان. ویجا اف آریشه قطابیان ویره ترکیز بخینه. اف آریشه بتتا وهي لا تعني الشاعر وحده، نعني اف آریشه نه یا تایبت اف شاعری بتنیبه، نعني نه آریشه بتنیه بایا که بجد بل تعني سائر افراد الطبقه الاجتماعیه، بلکه اف آریشه یا همی جواکیه یا همی تخت جواکیه، نه آریشه شاعریه. یعنی شاعر دمیر بحث هجاری کرد، نه بحث هجاری اوقات کرد. مقصد اویک و اول هجاری ها کتید نه فلاطوی ده همی تخت جواکی ید وگرتین تایبت تخت فقیر و ید به بهر فلاطوی ترکیه دا. ایدن قطابی البته برسب جبر کرد آیا ویزاری ده چاپ بسیاره ما قلت بسيارة أو الاحتمال بيتا قصيدة يا وطني أو مشكلتي ده واقعية ولا واقعية دي بيجي واقعية. يودي ساعتي أبا بسيارة أيكي ويزاري بت المشكلة التي عبر عنها الشاعر ناظم حكمت في قصيدة يا وطني واقعية، لأنها تعبر عن معاناة الفقر في تركيا، وهي بت أو أوريش هزانوان ما ناظم حكمتي دربرين دي كريت قصيدة يا وطني ده مشكلك وأوريشك راستقينة وحقيقية بوشي لأنها بوشنكو أو در برينش أوريشو طنقوبي وهجورية الولايات التركية، وهي وأف أوريشا قطابيان بحث أوريشية أف أوريشا شوايا يقولي تعني الشاعر وحده، يعني أف أوريشا هجارية خاصة وطيبة بشاعري بتنبه قطابيان كتابه ما وقود بو ساكي وهي لا تعني الشاعر وحده. إذن أبو إيكي خلطه ولا دوية آن یا سه هم دهنسی بت لا تعني سار افراد الطبقه الاجتماعی بت اف آریشه نه مشکل تخدی جواکیه نه نیوان شوله پینی نه وانچه علاقه پی و نینه قطابیان راسته کتابا ما گوته گوت بلا تعني آن گوته بل تعني اوه گوتی بل تعني نه یا گوتی اوه آریشه تخدیجی که جواکیه. ایدن بر سوادر ازده بید چه قطابیان تعني سار افراد الطبقه الاجتماعية اف آریشه تخدی جواکیه ولات ترکیه تایبت ید هجار و ید به بهر. ایدن سعی ما برسه زانی که قطابیان او هشیار به وجارد بهد پسیارا دی هر نفس پسیاره هاتی نفس پسیاره بگوهرین اف پسیاره اینوی معنی که بحث کرد و جارجی که گوتی اف آریشه تعني الشاعر وحده بت اف آریشه بس خاصه بالشاعری و مشکلویه تایبت آنجي يقول تعني الفئة الحاكمة وحدها بت اف آريشا كيا تخاد استحالات أو حكمية آريشا بتنية. آن يودي يقول لا تعني سار أفراد الطبقة الاجتماعية بت اف آريشا نا آريشا تخدية جواكية أبت شوا هجارو فقير ياس دموه كي بتعني أفراد سائر الطبقة الاجتماعية يعني البري يقول نا آريشا وانا بس البري گوت آریشا تخدی جواکیه یه تجارو به بر تایبت. ایدن ورسه و درزلیف که تیومت چاج برکر بو قطابیان دویجه تعنی سار افراد الطبقه الاجتماعیه اف آریشا تخدیجی که جواکیه یعنی همین تخد جواکی قطابیان. ام دهم بسيارة سيئة لتستمع إلى الأسطر الشعرية الثلاثة الباقية ثم أجيب على الأسئلة الآتية. قطعين بيت جهداري هر سدير الدموهيش قصيدة كما بيت موين بايد برسم وان بسيارة دان قطعين أبجي جارك ودي بوت أبيزاري تعلاقة بيبا نينا كما چه هيا هوا بسيارة ألي أبد بخويني. ما دلالة السطر الشعري آيا ما بس في ديره هزانه چيا قطابيان و جل جاي قوتي تا بغالب قصيدة ما ديرك وبمجي جرتي يقول دلالة السطر الشعري عن البيت الشعري وبرابطر يتكتبت إني دلالة السطر الشعري آيا دلالة ما بس في آخر نتشي دم شاعر بيت ما عندي منك غير خيوط من الهموم تعلو جبهتي يعني شاعر بيت ولاد خال ديالت آخد بيجيت او تشتت داينا من واشتاق هاشتينا من تشتك نجهشتا مش بلي هندك خطا هندك خطا قهر وكوفانا يعني بحث چيا بحث قرمچين سال ان يومروذيتيات تعلو جبهتي
ساكت جحيلا كده بين سر أنيوي يا قرم تشتي بيراميل ولا جبرتش جبر خم وكوبانو. إذا دلالته بدري بيبتو خجبر بكي قطابيان. دلالة جيتشيا كرتين تشت التجاعيد. دلالته التجاعيد يعني أو قرم متين تمثال أنيا مروبي. إذا دبي دلالة على التجاعيد التي حفرته الهموم بنشان سروان قرم متينت كو قهركوان لسر أنيا مروبي كولون في جبهة أن يمروي كولون وجعلته يشيخ قبل الآن والمروي كده كديار بكتي بير بو يهشت أو خواهي جحيل وقت بيراتي نينا. إذا قطابيان ويدي بخوش باركي أكي أبدالله هات واحتمال لجي قطابيان دلال بسيارة ما بالعكس بهت دلالة التجاعد دلال على التجاعد بت أحد الأبيات الآتية 3 ديرو 4 ديرو داتا بت أحد الأبيات الآتية دلالة على التجاعد حتى دمه يا بسيارة ويا كيش دير قصيدة مدى بحث تجاعدات يعني وما بس بتجاعده ده كيش ديره البجري ده به البجري قطابيان. إذا وزاري وصاجي هاتي وتهدجي همي ديرجينا أبابتنه دهين بسيارة با بتعلل تكرار النداء في السطر الأخير آيا بوچي أگر چيه شاعر الآخر ده گوزی دبارکی یوتی یا وطنی یا وطنی یا وطنی ساعت 3 جا گوزی ولات خاکی هكي بيزوري هات قتتا أعلل تكرار النداء في السطر الأخير من قصيدة يا وطني دينا بقصيدة بيت أنا به زانواني شاعري شو قتا 3 جا قتي يا وطني يا وطني يا وطني آیا بوچی اب گوزی ولات خاکی لقطا بیام أبجي بيزوري هات إن كبوت أبجي كتشاوهات أجي بس برسفنك مثل الدلالة على تأسف الشاعر لحالة وطنه الرديئة وحاجته إلى التغيير نحو الأفضل. إذا بيبقى أبي برسفه دي بخواج بركي بوشي غازي ولاطي خاكر سيجا أجر دبنا نبد نشان هنده يكو شاعر جلك متأسف و جلك عاجزة بودوخ ولاطي خواهي خراب ويتهجاري داجيد وحاجته إلى التغيير ولاطي بيدوي جهرين برو باشتر قطابيان قطابي ساعتي بيزوري أبا تشاوهاتا ما بسيار ألي قوتا تشاوده دو شكل شد بو تبينيد أبا تشاوشيت ساعتي أبا سوالو بيزوريا بتكرار النداء يا وطني يا وطني يا وطني سيجد بيجيد في السطر الأخير من قصيدة يا وطني دلالة على بيتكو شاعري سيجا غازي ولاطي خاكري الدير الدموي كش قصيدة يا وطني ما بس آن رمانو بچنده چددن قطابيون دي 4 هالبجرا نردتما آيا دم سيجا غازي ولاطي خاكري أبايا فرح الشاعر لحالة وطنه جيدا كشاعر يلك بخوشة بردوخ ولاطي يلك باشا يانج عدم حاجته إلى التغيير نحو الأفضل شنكو ولاطي محتاج جهرين برف باشتر يانج تأسف الشاعر لحالة وطنه الرديئة شاعر يعني الدافي جهة أسفه وداخل ونخوشية كو ولاطي دوخة كي خراب داد بوريد قطابيان إذا برسف دلچه كي قطابيان بيو بالتلفيره برسبه خلاوش برکر بی تو هزیت خاطر ادا کی بی دو تلویره برسبه کابسانهایی بده یو تو خالت نبی و بیجی شاعر جل گوزی ولات خاکری شون کل دفی جه داخه و نخوشیه و اسفه ولاتوی دوخه که خراب داد جید قطابيون بصيرة دموهي بتت اختار غرض الشاعر من القصيدة قطابيون غرض الشاعر من القصيدة أبجيش بصيارة جرنجة ويزوري جل خاشتت وجهه که یا پرتو که ها به نمونه صناهیت وش برکری ده برسبب صناهی ده بس اکه یا خارجی هات قطابیان یعنی اوش بسیارت آسیه بیده که خاصت انبوکیش طلبه اوید چش معنی نزانید چه غرض قصیده زانید تو چه معنی نزانید نه حتی تو غرض زانی قطابیان تو قصیده بخوینش اولی حتی دماغی که حتی نابمت همین معنی تو بزانی اقل شنی و معنی پتر که میتونی تو بزانی صحبت چیه بابت چیه که بحثی چت کرد شنی که تو بشی غراضی پل بجری بز الویری قطعی ابو پرتو کتاب خواهد همو تو اکثر زانی غراضی دجبر کی آیا ما بس چه که نابه هوزانه چیه هوزانوانه ما بود چه کرد ایک بيت ساعتي أبا دبرس بدرس بمينو صح البال يو أكيد بتلاقي غرض سوى خلق الجمال الفني ومتنوع وكيه البجاتان قطابيو أو بتهزانواني كم بس نين شكلنا بهزانه شبلي كوهندك جوانيا هنري بما پیدا کرد و کارتکنه جوانی هنری یعنی بحث لوینی و قصیده کلاوشه کرد کارتکنه لسر مروی بکرد یا دوی بجد التعبیر عن رساله اجتماعی یعنی ما بس شعری جوه هوزانه
او دربرینش نامک و جواکی بکرد. یعنی قطابیان هوزانوان مدویت نامک بگینید جواک خواه کوی تجاری داشتین و نخوشه داشتین محتاج شغرش نه و محتاج گهری نه بر باشده. یا دیجی یا درست التعبیر عن ایدئولوژیا معین عقیده، یعنی به هر دو برسبت درستن. شاعر لوری دربرینش ایدئولوژیا کت کرد بیرو بواره کت کرد هزرو بیره توی ایمانوی عقیدوی او کودویتن ولات خواه برف باشیه و بشتانگاوی خلاص کرد. یا چهار قطابیان او هل بجانان چهار به تعبیر عن معانات ذاتیه. شاعر به دربرینش شندید کرد اوریشک نخوشک بسریوی هاتی. آیا اب قصیده شاعر بحث خواد کرد او اوریشو بسریوی هاتی؟ نخه بحث اوریشک کرد اوریشا جواکی همیه. اذا ملبری چند برسه به درستن هک اف هر چهار اینان التعبیر عن رساله اجتماعی و التعبیر عن ایدئولوژیا قطابیان. ام دهین جا رکادی غرض الشاعر من القصیده قطابیان او هر کتابو میانه بسید پرتوکا مدهی آیا مبسش چکر نوه هوزانه چیه؟ ای هر دوباره قطابیان بیت التعبیر عن رساله اجتماعی اصلاحی، یعنی شاعری بیت در بینش نامه که جواکی بگینید تا جواکی خواه خلق خواه و چاکسازی خلقی وی بکن. آیا اف رساله چه دست بکره اساسه به چیه؟ به منطلق و اساس ایدئولوژی، یعنی هزرو بیرو بوارد که نه یه توزانوان دیه توزانوانینه اف بیرو بواره سرچه ها نواکنه آن بنمایه چیه؟ چه دوید توزانوانی؟ تحقیق العداله الاجتماعیه. هوزانوانی دوید دادپروری و جواکی ولاطیوی چه بید فی مجتمع یسوده التفاوت کو جواکه که ولاطیوی جواکه که چای تفاوتات ده یعنی فرق و جداهی های مروف بونه پلا ایک و پلا دو و پلا سه و پلا ده و یعنی همین مروف یکسان نینن. اذن ابا نقطه دوی قطابیان آن نقطه سیده بیجم الوی در برنش نامک و جواکی اصلاحی کرمونه و دوی داد پروری جواکی پید یا دی دموهی کد بیجید حمل القارع على النضال، یعنی ابا ما بست شاعری بو و یا دیجی حمل القارع على النضال في سبيل العداله الاجتماعيه، یعنی دا قارعی خواندوان و قصیده ولی بکد قراب بتخبات بکد بود از و اینان داد پروری و جواکی. اذن بریم به دو نقطه تین قطابیان چند نقطه هنه؟ دو بس اواشین اوه نه مبستا چکل نهوزانه یا چل بیت قصیده آمد بیت فهو لا یرمی لا تمتع القارع، یعنی مبستا هوزانوان دی الویره هوزانوانی الویره نه اوه که خواندوان به هوزانه کیفه و خوشی ببینید ذوقی جه ببینیدن و هوزانه او التعبیر عن معانات ذاتیه هر واسه شاعری چه نکرده در بینش آریشو خواه بکرد. ایدن قطابیان سعکم دهین ویزوری کچه ها و افقصیار شد بود بینیدن ای قطابیان ابا ویزوریه بیت اختار و قرار الشاعر ناظم حکم من قصیدت یا وطن ابا مهمه بخوینه آیا شاعر ما بو چه قصیده چه کرد دهل بجیلم که چیه مبستوی ای خلق الجمال الفنی و مؤثراتی آیا هوزانوانی ما افوزانه چه کرد بو جوانی یا هنری جوانی و قصیده و کارتی کرنوه نخه. یادی التعبیر عن معانات ذاتیه هوزانوانی اف قصیده چه کرد در بینش آریش خواه کسی بکرد هجاری خواه بکرد معانات خواه بکرد او جنین قطابی بین کم او بحث کرد پاچه بو تمتیع القارع ده خواندوان ذوقه و خواشیج به قصیده بینید نخه پاچه بو التعبیر عن ایدئولوژیا معین در بینش هزرو بیره که کرد آجی شچینوه بيجي التعبير عن رسالة اجتماعية. إذا قطب المساء تشتت خلت تين وسي الدرس يتخلت ألف أي وسي دي أب هرسي كتخلتن كيش درسته بي والجال هر دخالت بينك هجي ما قول هذا إنك أبا ما دخال قد بون أبا أي كشابو أم نمونا كدي ما هاي دي سي خالت دي بو ما ديار بن قطبيان ساكا بيله هر اختار غرض الشاعر ما بس الشاعر جويه وزانه هر جورا كدي التعبير عن رسالة اجتماعية بله التعبير عن عقيدة ايديولوژيا معنا بله التعبير عن معانات ذاتية نخي. إذا دب بر سبدرز ومال بيرهاتن أيو بقطابيان ويجوري احتمال وما كوتشهاتا هر نفس بصياره غرض الشاعر من القصيدة أي هزانوانا ما بس هزاني چيه هزانواني چيه تمتع القارئ دز خادمان ذوقي جبين نخي. التعبير عن معانات ذاتية شاعري بحث أوريش خاكرة نخي. خلق الجمال الفني نخي.
حمل القارئ على النضال في سبيل العدل دا خواندبان خباتت بود از و اینا داد پروژی. بله اذا ما چند درس بيدرسنا قطابيان هر چون التعبير عن رسالة اجتماعية والتعبير عن ايديولوجيا وزائدا حمل القارئ على النضال. بس 3 درس بيدرس. ما چند دخلتنا تمتيع القارئ، التعبير عن معاناة ذاتية، خلق الجمال الفني ومؤثرات. اذا احتمال شيء سيد خلق بينید و شيء سيد درس بينید و شيء تيك علاجي بكن. اما ما بعد هميل بيري قوتن تجي بخواه بخوين قطابيان.